ni tu ka whakamatala Hona ni whiroa ma whai ngata No noa tawa ke whai hana Me ka talo moe hotu hei lala Halapai ni tu ka whakamatala Hona ni whiroa ma whai ngata No noa tawa ke whai hana Me ka talo moe hotu hei lala E wisai, Rawakapo, Amasi mono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki he kai pono Na e toko, E ponua, E tupo hapai ki olunga Ke malui, Me olunga Atonga nia whai o tupu-tupua Utulai la o tumatanga Matakau no ve ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utokalonga loko e hake anga Utula aina o tumatanga Matakau no ve ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utokalonga loko e hake anga He wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e tuko, E ponua, E tupau o hapai ki olunga Ke malui, Me olunga Atonga nia whai o tupu-tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangue lolo a halai walu Sia toka hoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangue lolo a halai walu Sia toka hoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu E wisai, Rawakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Na maunga ki e tai pono Na e tuko, E ponua, E tupau o hapai ki olunga Ke malui, Me olunga Atonga nia whai o tupu-tupua Ko kore ke o hufonga moe ngahi talwhakatap ko tau pe wha o ate pa mehin. Talangata e te au whaiktoa mama o ka ta whainga mari e koni. Ke o whahokata e tau polokalama ko ia whatwhanua wha au ki he weekend. Ka taki pe i he koutu pe ku ngāwelere interneti pe i kai. Ka mō toki whakailonga mai pe ka pau kai ke ngāwelere. Ka au kato unga o ku i kai ke fu ngāwelere te ma talanoa le ope. I kai ke asia tu ke mo mamata mai ki ai. Kai kolo ape ke lava e polokalama o wau ki mui. I hene pehe ko fia ke utai lerei ai tako tau pe ko mo lava mai ki lotoni ke tau whanongoa e polokalama ko ia whatwhanua fo ope mo e whafonga whare area ko ia tonga tapwhitu. Paula pe veni pigala hune heni. Pe a ko ate taitai lerei ki o te koe e whafong. Malo e tau mau e ahoni. O ko kei wawa o pe foki. Toki foki ki tonga tapu i he mōni te. Te matoki wakai ha whainga maari ai pa me whafofonga. Ke ma polokalama atu i he mōni te. I he pompong tu si te. Ki moa ke u foki ko ia ki Nusila. Ku taitai lerei koe whafofonga. Whewheha ke e ntu e tei nimi ko ilo ku aho aini o ku te o fong ki tau tolu. I hono tāpuni ko ia o e whare rea ki he tauni. Malo pistoloi, malo mau whainga maari. O kore te peke o whanga te peke wata. Ko ia. Koe aho maho inga whuki ni.
tau tai fo ka tau no he lo tonga tau ia to la mene yo Koi. ka o ku mau inga mava he ai ngai me e go ya ki he matuan e kono moni ko anga ko exio Koi. ko anga exio o ku o si ma popo anga ai fononga e fonua Koi. ko ke to se u ia pana o sile pe fare area pa o sile pe ta fangi ko kalama o ko e la mari ai ni riu la e teke e ngai me fa te mukara me fa kare ko o riu ka fa politikare ka ko fala la ka fa politikare Koi. pe kia o na ko hanga he to fora ni o ni e tospe ai mea na akulava o sio ki ai e wafi wata Koi. e to fora ko se te mo wata so wai mafana mawahe ia motuani e ko no inga o ku ai mea ngā au e lahi ia mawhai lahi mea ngā au e ko ia ko mai ki tō fora oi ahoni i ngā au e kona moni ki au ia o kai ke no fope ku whakaukau ke whakapoto ke whiunga ke tāu Koi. anga whai tūtoni o e ko osi e ke au koe kau whoke e mea nā kulawa ke o ke e pe ki taimi pe mai pare mea marolo lava pe o viti ne o ne ke ne rea ke o mea la o pe ka ko lava pe o viti ai ne sio ai bene e mea koe mō nā ki e koe HM pe koe His Majesty koe sign of peace and unity Koi. pe ki au ia ko lava au ia ko mea tau tolu ka kai whanua ke au hold him ke ne rea ko ka whake mea ko whahanga o hake ai wha ai ngai kupu i rea ne ngau e ke tupo uaki e kono moni na whake na e tō tahana ni hanga o mai ka au ai foi articolo e kau missionary se kau ma tupo ura pana utai whake o lau e historia ba si o e ono whaka heka ki tau tolu koe e tupo uaki talo ne hoko ki koe tuika no polu taval fani mapa ne ki crea le vai koe tu ia o tonga nei toki whai u katoa o tuko ni stutone mai mea koea ka koe mea koe nei maari he ku mahi no i nai loloto ene hohoi hono loto ki he lot whakarisiani nai mai pia mai i kau Britania pena ne mau whare i mea i pena ne mau taimi ki ai pena whatu pe ia lao ngahi lao ne te gege hoko ego tui konua o au peke ai ko si o si o ku hanga pe he to fola hani o reinforce mai elito e hala fononga pe ko mai alalo o folaua e vaka fa politica le fa sociale fa economica fonua che pure ipere oi perché o kei hange ko kei ia pe mahino ka te au wai mea ke unga kei talu pe foke pe ku ongo hono o hake u isiu ka koe anga maheni foke nai fo mai a whare area hange pe ia koe hape mea ko mai pure anga koe mea pe nai ki taimi u ki tangut mo se whare area ne nai ko whasi fia api kau koe nga ka whapufonga ka kono moni o mahino tau hala whanonga tato ke pure i rei ai tu hawe whanonga ke tari ui ke ata ki tua ona moni koe tuonga ko gui ai taimini
o ko lava sio ke feitu ko ke fai ke fra ma popo pe o ke hanga pe point out a te pire hoeki mai masa tuki toki mai mau inga o nau fatongia ke nau hanga o reclaim o nau fatongia o nau function o nau role ke ka ki au o kai o hange ko ulau ko li liu for politikari na fai it was never about ke peke liu kawai a tunga for politikari ko whakalaka ai anga tau tunga for politikari pe ko lava sio me he foi ma fago ni ke ma popa me hala fononga ko pa ko ai foke me na ufan na kulava e maunga ia ne afio he to tangata hoko ko akonaki ko training I me development partner ngai fonua muri na toko ni mai UNDP ko World Bank ke maunga ko ye kautaki ke na fatoka ngai oku ko tu ko generation ni oku overlap generation ko pea mo malanga mai he UNDP mai World Bank mai ngai me ko ya ke ngai taki ko pasiki ke nau hanga fatoka nga pe nau refrain ke pege nau withdraw me whainga whakaukau o whaka campaign I whakatemi ka nau sio whaka generation o intergeneration of ke nau sio o nau whaitutune ao ni tene awheke ai generation hoko te au e kamata pe he solo kwa bantu whako whatanoa ke ngahi whakapuripuri o university mo whakatupu kamata pe ke align the lei ai anga ngahi kahoki po ngahi vertices po ngahi vector ai anga ipsio kai lava ke tau au sia ai balansi sisi mo whaka otua ke whanwan ai anga ipsio Koe, piveni koe taha eni ha tau wholwhola ko mahu inga pito ke whahawakai ki ai pia ke ki nau tolu ko ia na ikai ke nau whanongo I he tau wholwhola ko ni oku mahu inga ke whanongo ai ko hinga te lawa ke whakafufua lelei ki he uhinga ko ia oku whaia ma potala noa I he whiawhini I te whaki ko ni me meka ka veinga e whape nima I he kumanatu I na e whaike e tō wholofola. Ka pate ta ki sio pe ke ka venga olo aki. Ai ko pe he ka tari ui o ngā ue. Solo e lava ke hanga ki perei mai foi. E lava ki perei mai foi. Ai foi tō wholofola. Koe ke ko sio ke ta ki tala noa time si pe he tō wholofola. E kono moni oku lahi u time engineer ki au ia nau ki whakahoka ke peke sea o anga I kuhanga analyse o lelei oku lahi u time engineer ke whai kai toka ne ongo koe kawe ne tau wholofola very straightforward kai ke toi koe anga whake tawai whakamoi ai o repia ke ai punge spuha pe ai mono ngai I pepa sima pe ai mono ngai pepa whaka Koe foi tau wholofola ko ni ka ke te repia. Ha o mata. Ka ko foto at solo ke ki play mai ai foi tau wholofola. Ke ta whanonga whata me mo tau kau whanonga. Koe, kau ki ai pepe lava ke ongo Oku katak pe ke u hanga play ka ko singa I ke lava o play atu. Awe. O tariui ai pure anga. Kau whakafofonga e hoe ki ngau pere. Pea pehe ke kau whakafofonga o kakai. Tariui o ngā ue. O
utariui ai pure anga ki he kakai na nau whiri ki nau tolu pia ki he whare area. O whatungia, o whare area, ke nau mui mui i, ai anga hono ngāwe aki, mo e alunga o e paanga tuhau ai whanua, o whakatatau ke lao. O kuikai ke whe unga, ai mui mui pe ki he tataki he pure anga e whare area, ka utotonu ke tokonaki mo e whaunga, ki ono whakamoreki, o paanga tānaki he tuhau. Nei whakapoto pe hono ngāo aki o paanga, o uaunga nai hono ngāo aki ki kakai o whanua. Koe ata ki tua a ngāwe. O uiai e whatongia o e pure anga, ata ki tua, pia i he whaunga, e nau whakarere a ngahi pisinisi, ai pure anga, a ke e paanga tuhau. O pau ke sivi, e whelā kāki kotoa. O ia koe whehui, o ngāwe nai ai komisoni ki hono tau i o whaihala, pia mo o mpati meni. O ngāwe aki ke ata, ke tangata i whonua kotoa. O kautaha pisinisi whakatau taha. O pure anga, ke nofo ki hono whatongia, ke rewai i ngahi ngāwe. Ka ikai ke hu mai ia o pisinisi. E taimini, o whenga e pure anga ke whālute ai kotoa e u mea i he whonua. E au whehanga hanga ia, mo e nai, nai tuku mai e ngai whonua tokoni mai i ngā ui whakalaka. O mea kuhoko, o tu umau ai mea kotoa, koe uhi ku ikai hapaanga ke whakakakato aki ai ngā ui kotoa ke whai. Koe whehui. Koe tuunga koe ni o ku aunga ke whonua. Tuku ke sektoa tau taha, e ni whakarere ngahi ngāu e tene lawa. E whakatata le rei taha, o poate ki e uhila. Aia o tau ke i tatari ki ai, e toi holoange ai whakamore, ke mauanga uhila, o whakatatau ki e tuku pā, na e whakaha i he taimi, na e whakahoka i he pure anga, o ni whakarere, me pisinisi whakatau taha. Koe haa u whakalere whakapuripuri ai he pure anga e kau taha wakapuna. Kai ke omi e kau mau whakailonga tauke i he malae o wholau wakapuna. Ikai koe toko lahi e kau whakafofonga, mo kabineti, na e kai ke nautari ke whakapaanga e kau taha wakapuna i ngahi pure anga ki mua. Whaito o kona tapu. Neongo ai tukupā ke tauti ai mafola ai whaito o kona tapu au tau kei to whanga pe i whaingata ane. Oia o tau whewha uhi pe moia he o whakawaha a pure anga hono whakamaketi, mo hono ngahi, aia, o tau whanonga ki whe i he meane. O totonu ke hiriwhaki ai tau tea mamafa taha, e te ngnautolu o nau he mala e o whaito o kona tapu, e o mou tāmaki ai e tau whanau, o kahako o tau whanua. O kei tō māma abe e kau wharea rea ka venga mawha tuki ko e ni. O hange pe, whaito kona tapu ko whiriri waki o e ea. Ko e ongo whiri lahi ia ki e tau whanau,
mo e tau mo ui. O malawa ke tau whakangata ai whai tau kona tapu i taimini. O whātu, tupo wono, o tu i o tonga. Koe tu ia e wafonga. Ai to fola ko e ahoni. Pe ko tu mahalo ku mahino au pito ai whakatala noa ko ni whahoko mai. I he ngahi ka venga ko ni. O koe ngahi mea heni o ku kei whai pe laurea ki ai. O au mai ke ahoni hange koe lulu tai. Ai o ku whehu ia he to fola ko ni. Ka konga ko ni o ku whai e mahu inga ia te uhila. O ku kei tatari e kakai. O whanua ki a taimi e holoki ai ai mauanga uhila. Ka konga to fola tapu ni koe ani whe ho wakai ki ai whafonga. Koia, kia oia u mea mahino ia. Ko wai mawhana mawahea ka au ia, no te lawe I mai u mea koia. Ka kia au solo koe, mea te puka au ia waki foi te si pepo e waki palakala. E koe konga hoki ia nā kuongo, nā so ke heni ke whak me kon mei fisi. Nā bos teu, ke uhanga o pore I e sea whare area. Ka pau koe anga ni ai pete ni te koe anga ni ai whakawhea inga ai whare area ki he executive. Pea u whakatu e au ia ke tari to o fua pe patseti ia. Pea ospe hono tari pea tāpuni ai whare area ia o te whare area ia. Tuku pe ke mena os mateu au ki ai manto whakana ta programa whaka moi he os koe tāpuni whare area na o alonga te bārea ke sea. Ka koe ke o ngoi oku e hatoi mahu inga a whare area. Ka pau koe isi o ko konsene au ki ai ko tā whaka ngai mea ko hanga o ake. Ai kai ke patseti mai kai ke mui ke koni sutone mai lo o atu pe hange pe o atu pe ko hanga fo ke whakau aku o whare area wai mawhai nei o mai hene afio ene executive ai o mai ne afio ene executive ke mea ka nau tari ui mai he nai pai default pe hono whakapapai o nei pare mea mo kabineti te taimi nei whai pe nei ko ene afio pe na ne whiri ai ko kau ia ka pate ke toi whafo pe koe raki foi se os pe koe whakatap rak foi palakala whipe tala noa mai mea ko nau ko au ai ka koe mea nau teu ai ka ko fia e mahino ka tea wai mea ke wala pipiki ki ai e pipiki ki ai was clarify mai ko whare area o wau whangatuku mandoi na hanga race mea goni ki eno whakatawe wakapuna ka kia patsetia ka kia palania ka kia mene whakatuka ai hange pea ku default pe se e whare area pea moe fu whare area koe mawhai pea o ku I he paremia aweni ke no hausi koe ai koe ku whehoia koe ke u whehoia pe ku kaurerei a no hausi pe u kau koe poinia aku foi whehui keheia he taimi keheia koe whehui koe nao koe pe koe palani whe patset whe he koe uhinga koe aku he was toto nia koni stutone koe ia hasili nia pe auti kai o rewa ko tari e whare area rewa ko hikini maga whare area ala mai he kupu fitu walu koe mea ko toa pe o e tuku hau koe laiseni koe ngahi whi koe patseti e ti te meni e whare area moha mea kehepe ai pure anga koe mea tutuni gai whare area koe mea e whai gai kau minista
ai na ku amana kia ko nga ko sare area ko sare ko mai ke fire kakai pe tatau I pe ia ka ngai whakau kau pe kuna majority pe wai ke na majority ai o mai be ki fare area ke talangai ke whanongo I kakai ke anga hono whakamoreki ai tuka oi e ko si ko me bena o mai ai ka kia ko toi ngai u mea ine tau flofola o tafe ka to pe me foi aku ka kia e solo o ku o sai be ka tapa te toki ka toki poro kala marere ia e uka hau o mau he excited mood I mean Koia. mau o te whare mau e la bea po o I wata taha mo ni wata fit ala tonga mo fulu wai na uki wata pa mai o I he na me mau no pea o whatara noa pea I mau inga ia pe o kuia e mea ke hena e au ia koe whare na mo ia mau tau mua vare kai ke e koutui e solo ke wika au te talawa o whatalatala le rehi sai koe ke te whawhare area in the next 2 weeks koe mautarien ke o mai pacheti kau e toko ni au pite tō wholofola ke pacheti e koe kau fuene men solo na ta whatanoa tau ki ai o jange fu pacheti fu fitunga o miliona mawa hea tuia koe palapare ma ke ta tau pe o jange fitunga o miliona mawa hea tuia ke tō pe fu palapare ma ke ta tau pe aia koe hanga koe whakaukau o ku kai ke whakapoto si o ka ku kau au pito e tō wholofola e kono moni kau pe moe te pire ho e ki he mahuinga ke nau whanongo le rei ai mea e solo ke o vai pe a ngai pau e koe mea koe ni koe foi mo ni mea ai ka mau te ke whoki ke ngahi press release ngahi mea whakafunua koe toa pe koe anga koe tala whakaapa e apu atu ki he pirinisi moe kau ho e ke ne afio tapu atu ki e kau minista ki he pare mea mo kau minista ne afio e mea na wanga whatokan ke te ane nai ke ne hanga whatonga the kings means business o wage makarang o raki o tō taha koe nei ha o tiri vai message me ne afio to tone whakauka heo e ki ai ua koe whakarea koe ai foi whakatapu ai koe kau no pere koe whapoponga heo eiki o ke kau minista whatapa ke kau minista o I kabineti whaino ngai o ki mei mai tu I ona toi ui nau ngai o ki mei mai tu I ke toi ui nau tol koe ne kau no pere pe ui kau minista koe ne kau minista e solo koe mea koe ni koe nā ku alu ke mea koe waitangi au nofo whaka o hau koe ke mea whare area kau nofo mo tafua pe whakakau ai kau minista ke ui nau tō kau minista e nea fio pa wholofola mai nea fio e ne tai fie maari ka nau tō ata tolo o ato e nau tefo koe kau hou e ki wholofola mai nea fio ke ne tai fie maari hala ke nau te aia ki au ia ko ki fia peau ia e koe foi manga whae ni stepping stone en e tau whamahapua ok lo ko anga si o ko taimini anga si o ko ni taimini mana tu ko tari fola o ku o mai foi wiki ta ka no moloya ka ko ora fo ke na ngau ya ke fai nga tayareki e huo heriaki pe to ke o mai le vai kau tonga motu a mo finga ko ke fa fena pas ai go pe ko tala pe e a o ke la to for ni very straightforward me ne ko lo dau ke usio ke tali for la solo pe por eso como more pe me mo o au ke mo o se lo ya pe huat pe kito to avis
au tau te fito ke kau mini ke kau no pere to tolu o nau e minista ka ngai sio e su pana o mai kau no pere o no fo e o fra ma opo fonua he ko filia ka kai e man na tula be ke pai ke e tau fra pati e tau to he te tau tala no tau to he re volo foko ka pau he kai ke nau fai foi mea go ya e tau ta no le tau to he re volo e ko tau fekumen ki a system mechanisms ke pure i le rei tu hau. Ka pahe kai ke lava he kau no pere o whamaapo ke nau alaini ke he tō wholafola me he taloni ke pure i le rei tu hau e whonua pe a whakapapau i pure i le rei pe a whakapotopoto. I la ka pahe kai ke nau whai fwoi mea koe a te tau toi elevate tau toi ke toi le wolo e taha. Te pau ke make sense ke tau alaini ke he whinangalo e nea whio ke whakapati. Anga whakanofo parere. Kai ke nau haka kai ko kiao ko au te alge se apopo. He ko no hinga he ko no fa ko ke no fa kau pe e respect kai alone. O fa ko is interest e fo no mo malu mo tolonga ai tau. Fononga me heni ki he kau. Malu ai ho fa nau, malu ai fa nau, malu ai tau fa nau. Me go no fai whakaukaua. Pau ke tau whotutu da doha whai ngā whounga ke tau kou ekis. But this is one of the steps. Go kuanga whakaukau te whatana o staim e holo mui katoa. Ana o mai pena tolo no fo o whakatau lama i tō wholofola me taloni ke pure i le refo. Kone lawa berna go yapa whiri lewa ai pare mea mo ne kau minista me whiri a kakai. Tau move on tau tolu ia tau mui ke ngai principal mo fare i mai ngai fonua fate mo kalati o ngai fonua nau tokoni mai ai poko ka o to fola ke au ne o se foi mea goia e tau lava tau tolo tai ha foi mo tolo that never been exist i ha fonua mama kau nau hanga fa ma luta fa ma opo fonua ke pure tanga i sio au geso o sio tolo ta whaka no ai pe ai ava vete haki o ngaka ta toki lere he wika hau e ku tari mai kau tama ko e kau whapoponga Iyo nau kei mo tafu ua pembo o ko te mahalo ku mahu inga pito e whakatara noa koe ku ke hanga o mai o ku tau whaanga au a ke whoka tau ko toa pe aine ai whale area e nau ngā ue, o whakatatau mo tō wholofola. Ka pau ko hae ngahi interest, ko ngahi mahu inga ia, ngahi tau koe ni ki muini koe ni, o tau lahi nofo whoke ne tō wholofola, he tau iloi koe ngahi hanga he tu ia o mai ki he pure anga mo e whonua, whale area, ko ngā ke Kai ke, ko tō wholofola ene ku o mai koe ni, o mai ngahi poini koe ni ku o mai koe ia, ka hange ke ai i he pongpong tu site we ka hau ha ku wa ki tōna puna ke ta polkala mai ka kunga ko na ku ai ngahi me ku mo hoko ke ai pa mo e toi ngai ka whafonga ka pau te ha me ku ke loto ke whaosak pa kai pa ta malo sol ta feu ngai pe ai ka toki lere i he wika hau ia tai milahi mo analyze le le anga tau pala fononga ke ka hau tai ngoe ma go smart mai me patseti ia okay malo solovat ia ovat kan fa malo atu ka te mo tolu he lama ki polkala no ko lava ke ma o atu mo e fa fonga e fin ka ta ki pe he ngari ku ki vave ai polkala ma kwa ke fu time lai ai fatala no ki fa fonga ka ma fenga pe ko ngā guai mo ngahi mea ku hoko atu ke ai whakafonga me tanga kau ni ihi koe aku nau iai ke hoko atu ke ai nau whakatala noa ka matoki polokalama te hui kahau whamalo atu ke tau ka sponsor te matoki mateu hui kahau ke lisi atu ki mo tolu kotoa pe o ku mo tokoni ke tau ngahi polokalama ka whamalo lahi atu ka mo pouri atu toki wheiloaki i he tosi te hui kahau